Jadi, anak itu ini. Dia manusia. Ini ada lagi. Anda tiga. Cih, kata seluler. Apa iPhone ko dia mo? इसको खाता हो तुला क्या इन वाले में 8 का सदी इंची बोला चला मुंगा चला कोडी आईफोन Ah, era karo. तो कर छे ने आज तक कोडी आड़न के Ah, era kaula. आयो नि पता तो हम मिला करम रे Ayo. लाइन को ला मैया में अब चे anak बात ना मिला तो मिला पाटन छिदा बता orang ni kelas sebentar kak ina wae bro miला इंची Jadi anak insa denyo kita. Ayo. Ayo iPhone ko dia mo. Ayo iPhone ko dia mo. Anak atade nangaru iPhone ko dia mo. nangaru takkalo parkelo mi baka. Dola tamaba wenji jiki. Mam anak teh wa i mai. Karo. Ah, era iPhone ko. kak ina wae kiwa anak ada kata ora benih lo ti Jangan bau dah, mama bau. Kata udah ini. Nih di bawah saya, di sana. Masih ada di mana tuh? Hah? Ini kamu kata tengah lagi. Hah? Hah? Mana berarti? Mana nih iPhone? Nih ini kiri mana nih? Hah? Sekolah milah dari sekolah dari ki, mau berarti kini ada apa ya dari? Tapi ini di nih, hah? Ini sekarang ada teknik apa yang nak upun nak?